Kebelah cuba napi perlok borok iba cepet bekerjaan ya kenika channel mau benar. Te perlok borok ngapan EAP ya kenika kali bolero kabarim ha kabaya de ban pania kun ya kalau kidru lacai kesengi hapo amaran senong ni noston ha kabadai ru kesengi ya kun final hapdeng kalamari SC kan kun bersya ya Karibo United. Dengan pan EAP ya kenika bolero kalau ngabat tip top bah lada P1 ban hit ya kenika tiket kabadai tang arspa san tingka. Te kador tiket tang arspa san tingka pinyo ya kabaningkong kadai kali bolero kaba archipo jar kapisa bat kaba lai sanajar kapisa enak pentai tigi parlok kiba kim kwa one page ka football henry pila ru ban thiet tang ya tiket lo kidro enam tai tigi ba one page football pat lada kim tidak kalau kidro ru kadon ga jimpen klaino CBP nam lengbak tu ka tiket ba pinyo ya ki siar hadu sauteli lada pinyo akadan basaru pinyo ya ka siar te parlok boro sawan ban tit la syai ya kalau kidru nak mata kini kali bolero ka badang tip top bah sawan ban page wa da lagi jongi khmat satit haden bajba baro sawan la syai ka si namar ka dei ka jinya kun final ka ba internet tam ha kini ka tournament ka ba hedu kata ka prize ka ba chongdor hadu shipolak tingka ka jinya kai la syai ka long ka internet ba namar ba kalameri ru kala pan klanju shu bat kamtam ya Karibo United lain lawan ra ka player bari sawan ban bisa ada lagi jogi kemat nomor kan nega jila kai final live saya kalau ke internet bah hadu kata-kata ditang kene kublai shibun